jengkong. Ling jengkong adalah latihan gerak jas kaki. Kunci rahasianya ialah 4 anus. Latihan segera dimulai. Membangkitkan semangat latihan. Lipat pinggang. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 2, 3, di belakang 4, lutut 5, 6, yang 7, kaku 8, saja 9, yang 10, diterapi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Lutut 8, tidak boleh ditekuk. jongkok kocok. 1, 2, 3, 4, 5, Hanya 6, 7, 8, sendi 9, 10, di 2, lutut 2, saja 3, 4, 5, yang 6, 7, 8, dikocok-kocok 9, 10, 3, 2, diterapi. 3, 4, 5, 6, 7, Pantatnya 8, jangan 9, diangkat 10. tinggi-tinggi. Lipat pinggang. 1, 2, 3, 4, Perhatikan, 5, 6, 7, lutut 8, tidak boleh